One, amukela ka nongonokwana u swi kotise ku yini ma tshame na yena Thwasa Hendricks loko mutirhi nga vulavuli ta hi vulavurisa ka ha ri na swo tala leswi ni nga mi khomela swona ni kombela leswaku mi subscribe eka channel leyi mi byela na vanghana va n'wina va subscribe namuntlha hi vhakele hi Sis Pheflani kusuka le a Xongani tshamani na mina mi twa leswaku Sis Pheflani va hi khomele yini. Avuxeni vaseketeri va u swi kotise ku yini na vayingiseri va yona na vavoni va yona. Vito ni Pheflani Ngomani ni tshama ka N'wamitswa a Xongani under Tzaneen municipality. Ti-business leti ni nga na toho na Learning Academy Daycare ni na LNP Computer Academy and then na Phefu Records na Phefulani Fashions and then na Phefulani Agency. So ka ti-business leti ni nga na toho ku komisa or ku summarize ka toho, Learning Academy Daycare ku va creche leyi nga koho yi wela under Msipani village yi le under Tzaneen municipality. So yi dila yini teka vana kusukela ka 0 months to 5 years and then medium language ya hina i English kuze yi va yi choose ku va ku tirha xilungu ngopfu hi mhaka ku ri lava ku ri vana va kota ku dyondza English va ha ri vantsongo ku na loko va kula va kota ku swi tiva loko va ya ka ti-grade letin'wana na hi va kurumini ku ri okay va swi tiva ku ri ku na good morning ku na may I go to the toilet va tiva swilo swa ku tala hi English. Business ya vumbirhi leyi ni nga na yoho i LNP Computer Academy leyi nga na ti-branch ta ku hambanahambana. Hi na branch aka N'wamitswa Tribal Authorities and then hi na branch aka Xihoko, hi na branch Mavele, hi na branch ka Ndhambi, hi na branch Khisetswana High School lava ku tirhaku vanhu va youth ya ka N'wamitswa ku na yi le ka Ndhambi village yin'wana na yin'wanyana hi va hi ri na youth leyi tirhaku yi kota ku dyondzisa vanhu. Hi empowera youth ya hina ku ri youth yi nga fambi ya handle ya kota ku yiva as long munhu a ri na qualification ya ku dyondzisa computer va kota ku va a dyondzisa computer. Hi nyika na tibasari ka vana lava pfumalaku leswaku va ta endla computer yi kota ku va phusha yi va yisa kun'wanyana. So ti-price ta hina ta computer ta hambana. Hi na basic computer skills leyi endlaku 3,000 rand and then hi na intermediate computer skills leyi endlaku 4,000 rand and then hi na advanced computer skills leyi endlaku 5,000 rand. Then hi hetela administrations na vana va xikolo lava ha endlaku grade R to grade 12 va kota ku va ta endla computer ka hina. Leswi nga hlohlotela ku ri ni pfula business ti-business ta mina hinkwato ka toho yo sungula ya LNP Computer Academy i ku lava ku empowera youth yi le ka N'wamitswa mo specially cause a ni swi vona leswaku na many youth mara youth leyi nga koho a yi nga swi koti ku tiyimela van'wanyana va nga ri na swona swa ku va yisa mahlweni ku va hete xikolo. So ni byela ku ri vo ni endla something for the community like I'm giving back to the community cause na kota ku va nyika tibasari va kota ku endla va kota ku lava mintirho. Ti-challenges leti ni nga hlangana na toho loko ni va ni kha ni pfula ma-business lama i ti-financial issues and then na ti-funding cause a ni nga ri na ti-funds a ku nga ri na munhu loyi a ni pfunaka ku ri ni fanele ni pfula for business or ni hakela vatirhi for yini. I have to start working from the scratch ni sungula hansi ni kota ku tirha ni kota ku lava ti-funds me wexe ti-funds ta ku va no create leswi teki ni xavisa swin'wanyana ni xavise na ti-archer ngopfu leswaku ni kota ku hola vatirhi ni kota ku xava ti-computer ni kota ku xava leswi ni lavaka swoho a ni xava swin'wanyana ni kota ku swi xavisa for swaleswo for business ya mehe ku yi kota ku va successful. Va nga ti van'wanyana va ta registara mo special loko u tshama ka ti-rural area a va ku support ku fana na vanhu lava taku va from handle. A hi fanele hi endla marketing hi endla swilo swa ku tala hi famba hi xikolo hi va byela ku ri tanani mi ta endla computer tanani mi ta registara mi endla computer and then kota ku va support. So ti-challenges ta ku a ti ntsandza cause a ni kota ku famba hi milenge ni ya ka ndhawu ya le kule ni khandziya taxi ku na timpfula ku endlisa ku yini leswaku vanhu va kota ku ta va ta registara for computer. Ka business leri ra mehe ka ma-business ya mehe hinkwawo no tiyimela ni ri one i yime director ni ri one ka ti-business ta kona. Ka LNP Computer Academy vanhu lava ni tirhisanaka na vo ngopfu ku i va STF
va ti-pictures va ku tshama kwala ka Msipani va ni pfuna ka swo tala more especially ka ti-event leti ni va ku ni ri na toho va kota ku ta va ta support-a hi ti-pictures va kota ku hi support-a hi swin'wana na swin'wana va hi donetela ka swilo leswi hina hi lavaka swoho and then hi lava vuhlayiseki na vona va kota ku va va hi pfuna ka ti-business leti hi va ku hi ri na toho. Mi ya Maluleke mi langute channel ya u swi kotise ku yini daycare leyi hi le ka yoho leya Learning Academy Daycare hi na va Clement Gold Foundation va hi pfuna va hi donetela for swakudya va hi sosela ti-funds va kota ku va hi lavelela swilo swa ku tala va kota ku va hi traina va hi nyika free training va kota ku va kha va hi support-a ka swilo swa ku tala and then namuxa se salon na yoho hi busy yi le ku support-eni because nkarhi wun'wanyana ya kota ku yi ta ofara for lunch for vana va kota ku va na ti-performance ta vana va kota ku va hi endlela and then hi va hi ri na community ya hina ya ka N'wamitwa ya kota ku yi benefita ka swilo swa ku tala and ve le ku ni support-eni because va ta register va ta endla computer va ta registerisa for vana for crash leswi community benefita ku show from hina ya kota ku va hi va nyika tibasari va kota ku va tisa vana va ta endla computer as though n'wana pase matric a nga ri na way forward ya ku u fanele a ya xikolweni or anything ya kota ku va hi n'wi nyika a ta kota ku endla computer ka ya hina so na crash ve le ku support-eni ve le ku support-eni ve le ku teni va ta registerela vana so far lembe na lembe ya swi kota ku as LNP Computer Academy hi kota ku teka nhlayo yo karhi leyi hi va registerelaka for xikolo va hi kota ku va pfuna ku va register for xikolo va register for ti-funds va kota ku va ya exikolweni lembe rin'wana na rin'wanyana hi kota ku swi endla sweswo hi kota ku swi fikelela because we are giving back to the community ku vana a va hluvuki na vo hi empowera youth hi kota ku va yi endleka na loko youth yi va yi ri na ti-event yi va yi ri na ti-fun run yi va yi ri na ti-marathon yi va yi ri na ti-pageant yi va yi ri na ti-event ta ku hambanahambana LNP Computer Academy ya swi kota ku yi sponsora va kota ku endla swilo swa vona swi kota ku swi humelela sponsor xa hina hi kota ku va nyika tibasari leti ta kota ku va ta endla computer na ku hi va sponsora swintsongo leswi hi nga na swona leswaku event yi kota ku ya mahlweni loko vanhu va lava ku register for computer LNP Computer Academy va tihlanganisa na Phefulani Ngumani ka 061 409 4456 va nga ni cheka ni le ka WhatsApp ni le ka Facebook Phefulani Ngumani registration ya hina it's only 300 rand u ta na ID copy ya wena matric certificate if you don't have matric va kota ku ta na qualification leyi u nga na yoho or na report ya xikolo yi nga na yoho and then loko va lava ku register for vana for daycare a va ni foneli ka 061 409 4456 or va ta kwale crash ni le ka Facebook va hi kuma Learning Academy Daycare va kota ku yi cheka Facebook va kota ku ta register ka ti-business ta mehe leti ni nga na tona hinkwato ka tona ni tsakela ku tikuma ni va all over ni va ni ri ko hinkwako ni va ni ri ko matikweni ya ku hambanahambana va kota ku yi recognize va kota ku yi tiva va kota ku yi na ti-fundara ti kota ku yi fanda ka business ya hina more especially ka daycare va kota ku yi fanda vana va kota ku continue va ya mahlweni because we are giving back to the community teka vana ku ri va kota ku ta crash leswaku va ta kota ku va va ri safe safety ya vana yo yi nga important ngopfu ka hina na va swa LNP Computer Academy na koho hi la ku tikuma hi fike kule ngopfu na ku ya khensa vaseketeri na vavoni va u swi kotise ku yini ni khensile ku va mi nyike nkarhi na ku a hi tlheleni hi vona ku u swi kotise ku yini yi na nkoka ngopfu ya kota ku yi dyondzisa swo tala ndza ku khensa ka vanhu hinkwavo n'wina mi nga teka nkarhi wa n'wina mi ta vona interview leyi na ha kombela support swinene leswaku loko u nga se subscribe kombela leswaku u subscribe leswaku channel leyi yi kota ku kula na ku rhandza ku khensa na vona sesi Phefulani ku va va teke nkarhi va ta hi byela mahungu ma vona lamatsongo lama ma hi hlohlotelaka leswaku loko hi lava ku pfula mabusiness hi nga give up a hi kokeni masokisi leswaku mabusiness ma hina ma ta kota ku kula guys ni rhandza ku khensa swinene a ni ku hi ta hlangana ka episode leyi taka danku